Manas bakırıp, Kırgız devran çakırıp, Karadağ jonunda, Kara çökmür kolunda, Baldarga yemi jettiler. Kızga tıgılıp, Kalmaktar kaçıp жүрgende, Toktolboy Manas oluğup, Kırk balası Kırgızdın kıranı көздөй çoğulup. Manas'tan özündü. Manas Oşburga bargаны. Oşburda жүрүп Манасың 12 жашка келиптир. Уру нарга то таппай, уру шарга жо таппай, койчулардан 40 бала жыйнап алып талаага, торпок минип топондоп, толгон бала чогулду, чоң жиндиге көпөйүр, болгон бала чогулду, 40 баланын барысы тегерек. To tappay, uru şarga jo tappay, koyçulardan 40 bala jıynap alıp talağa, torpok minip topondop, tolgon bala çoğuldu, çoң jindige köpüyür, bolgon bala çoğuldu, 40 balanın barısı tegerek dep Manasты oyun oynap çaң salıp, kozdan karmap soyuş. Сейтек эпосунан үзүндү. Сейтектин кара дөөгө жолугушу. Айдай қатын, ай чүрек, атты сейтек баланы, бір адамға білгізбей, бір кишиге көргөзбөй, болот тешик сарайға, бол жолу жок талайға, мойнуна тумар тактырып, ал дейлетип бактырып. Аяктан ичирбей, кирдүү кийим кийгизбей, канаттууга кактырбай, камчылууга чаптырбай, жетимдигин билгизбей, жедигертилин тийгизбей, бозолот уйгун болбоң деп. Сымыттай эпосунан үзүндү, жүрөктүн учушу. Деп ошентип ай жүрөк, акылы жандан табылып, акку кебин жамынып, канатын күнгө каккылап, куйругун кумга чапкылап,